Ren, Maya Payabak po. Kanidi pong misa, yabi at ring makatuking kapagnasan. Para aking kapasalamatan, pamilyalang Sardas at Luz Medina, Camila Naila Canlas, Fred Caballa, Pat at Mia Pingol. Para king Aldonang Kebaitan, Rowelyn Ann Nicdao. Para king special intenciones daring the St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, Rael at June Pamintuan, Dr. Federico Aquino III, pamilya Espiritu at Velarde, Ralph at Mia Calma, pamilya Soberano at Salamat, pamilya ng J. Raimundo, Loy Borse at Bobby Asuncion, Pat at Mia Pingol. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mylen Soberano, Benson Ong Sr., Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilodan, Jose Marichua, Leonida Baston, Pablito Ignacio, Luder Lopez, Domingo Tolentino, Ian Nicole, Noriel Soriano, Nomer Lusung, Sue Macaron, Ferdinand Bautista, Ayon ni Lacson D, Pio Pingol, Pamilya Lacson, Pamilya Asuncion at Ocampo, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabi at proteksyoning banal na espiritu, king pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. Para king alanganggang kapainawan, daling kapatadtamong mayang unabye, di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tonyo, Teresita Tonyo, Mark Louis Tonyo, Juanita Lagason, Fernando Santos, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Priscilla Matitu, Lamberto de la Cruz, May Ramoneda, Magdalena Morales, Gregory Bonggit, Alvin Nacionales, Rohel Games, Juanita Pingol, Vergel Gintu, Corazon, Wilfredo Maglaki, Perseveranda Abad, Ramon Rodriguez, David Vorse, Tranquilina Pineda, Ranilo Gantang, Emerenciana Dalay, at Benedicto Pamintuan, at ding sablang kaladwaging purgatorio, at detang alanang makaga na kapakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan din balang metong kay katamu laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong may apektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan daring kaladwading kapatadtamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kay katamong eganaganang frontliners.
King lagi ng ipa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. ing ginu manatili yake kayo. At keka antimurin. King mit mo kapakumbaban, ganakandalangin at sisyan ding sablata mong kasalanan, at aduan tamo king ginu ing kayang kapatawaran. Ginong Jesus, dinalan kang maragula kasakitan, at aduan mong pusanan milaring kekeng krus kagulutan mo. Ginu pakalulo, Gino pakalulu. Kristo, tikmusda ing biye mo at aduan mong ibating mi ing kekame, alang-alang keka. Kristo pakalulo, Kristo pakalulu. Ginu, mi bangon kang pasibayo kay batning at lungaldo, at ipako mong ipangako mong akit me, ing biye, kareng kayabe mo, Ginu pagalulo. Gino pakalulu. In Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Umalugod ay pa, kukutang nakekamingin ining anak mong Yesus, nung ninuya at nung naning kabalduga na king biyeme. Sopan mo keng makakilala kaya, kapamalataning pamakira kemi king mismong biyenang mitmong lugod, ang gaking kapupusan, at king alangkay muta ng pamanyuyo, pati na king kayang krus. Kapamilatanan iti maging kakalugura na kaya sana, ikeng tinakman kaya, anting biyena, ning biyemi at kambena. Maging talasuyo kami king metong at keka, o Diyos ming mabiyet. Itingan po aduan me, king kapamilatanan Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't ing libro ng propeta Isayas. Dinina na akong pamanalastas ning Ginoo, at eko linaban, o ginulot keya. Inarap ke ing gulot ko, karetang mamatbat kanako. Eko la inambanganan, inyang inumisda ko. Inyang sepulyat da ing balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapot ing insultura, inako anano balang. Uling gining Diyos, yang kako babye kasaupan. Siniknangan ko ing loob ko, ban api batakula. Balo ko, king Emil ako, ing kakong dangalan. Uling ing Diyos, malapit ya, at patunayan na kingalakong pamikasala. Ating masikan na lub, abisang mandalom kanako, bustan yung munta kami king husgado, pabustan yung karin misampang demanda. Ing Ginong Diyos, yaing mismong maglualo kanako, ninungeni ing makapatune, king mi kasala ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, ing pakibata po king dalit, king arap ning Ginoo, karin kumabiyebye. Bulitan tayo po. King arap ning Ginoo, karin ko mabiyebye. Kaluguran king Ginoo, uling pakiramdaman ako, neng manalangin ko. Pakiramdaman ako, neng mamaus ko kaya. Inya yang kanakong ausan, hanggang atin kong pangisnawa. King arap ning Ginoo, karin kumabiyebye. Inyang miras ko, king binggit na ning kamata, king bingit na ning kamatayan, at tatal na ning siyol, akarinan mikat man kong takot ang pong kaligaligan. Kanita minaus ko, king lagyo ning Ginoo, ngako, o Ginoo, pagparalampo ko, iligtas mo ko. King arap ning Ginoo, karin kumabiyebye. Mapaglunos siyang Ginoo at makatuliran. Ing kaya katamong Diyos, Diyos siyang malunusan. Ingatan ning Ginoo, detang alang akarapat, inyang atyuko king panganib, iya ing kanako sinagip. King arap ning Ginoo, karin kumabiyebye. Linigtas na ako king kamatayan, ing luwa kong mamagos, pinulis nangan, at enako pepabren, meray king kabigwan, king arap ning Ginoo, karin ko mabiyebye. King arap ning Ginoo, karin kumabiyebye. Pamamasang iba, king sulat niyang Santiago. Kapatid, nanong kwenta na nung sabyanan ning metong nga tao, atin kong kasalpantayanan. Dapot ing dapat na, naman patutuanan iti.
Akapos ne kaya ning antikaniting kasalpantayanan? Halimbawa, ating kapatid amangailangan ni malan at alang apangan. Nanong kwenta na ning sabyan mo kaya, saupa nakadingsana ning Diyos, e kapay dimla at mangan kasanang masalese. Nung emuneman dirinan imala na isulod na at kanan haapanulo ng danop, makanyanya naman ing kasalpantayanan. Nung bukod yamong pamanaliwa, dapat alanemang dapat ang mayayakit kambena, kasalpantayanan niyang mete. Dapat ati namang sasabing, ika ating kang kasalpantayanan, ako naman atin kong dapat. Ing ipakibat ko naman kaya antikaniti, ipakit mo kanako ing kasalpantayanan mong alang nanumang dapat, at ipakit ko naman keka king kapamilatan daring dapat ing kanakong kasalpantayanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapuban parangalan ng bayap abalita. Itangan po, para kanako, ing bukod kong apagmaragul ko, yapin ing krus ng ginutamong Yesukristo, uling king kapamilatan ng krus na, ing yato metene para kanako, at ako metenako king yato. Ingginong manatiliya kaya kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita agpanggang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Lina ka di Jesus kambe dari nga lagad na, papunta, king balen na ning Cesarea de Felipe. Kabang lalakad laking dalan, nga nang kinutang kari nga lagad na, king palagay daring tao, nino kano ako? Ngarang may kibat, sasabyan dari nga liwa king ika iwan amaminyag. Sasabyan da naman di nga liwa king ika i Elias. At sasabyan da naman di nga liwa pa, king metong kakanu karing propeta. Dapat kayo naman king balagayo nino ako, nga nang kinutang karela,
Ikaing Kristo nga ng Pedro. Kay ba't nanita penabili na karela king era pa niya piyan iti kanino man. Pigmula na lang tirong Jesus ding kayang alagad nga na. Sukat yang dumalan da kalakasakitan ning anak na ning tao. Isakwil dering makatwa na ning balen, ding pamuntok daring saserdote, ading eskriba, papatere, dapat king katlungaldo subliyang miye. Malino nang sinabi karela iti. Kanita, kewani ng Pedro Jesus karing alagad at tinutulya king sinabi na. Dapat inarapan na lang Jesus ding alagad na at sibyana ni Pedro. Nga na, dumayo ka kanako, Satanas, ingisipan mo king Diyos nune, king daw. Pelapitan na lang Jesus kaya ring dakala daw, ang ponding alagad na. Nung bisayang tuki kanako ing ninuman, nga nakarela, payalyanin kayang sarili, pusana ni ing kayang krus at tuki yakan ako. Uling ing ninumang magnasang sagip king biyena, abating ne iti. At ninumang kabatingan king biyena, king uli ko, at king uli na ning mayap abalita. Akit ne iti. Pakamalan kong bininyaga ning mayap ng balita ng kagatang galigtasan. Kapurian keka, O Kristo. At nepuking kayaliwa, at naking karagul ing pamayaliwa na ning disposisyon na ning Gino, at king disposisyon ng Simon Pedro, king pamamasa tama, king may pasagi ebanghelyo ngening Domingo. Malawot, ing pamayaliwada, reting adwa, disposisyon ng Jesus, at disposisyon na ning alagad na, isan Pedro. Nung nga pansinan niyo po king pamamasa tamo, ing Ginong Jesus kapag nasana, burina ing sumuyo ya. Balaus nana, ing nanumang biyeng makapanaya kaya. Makasadyaya Jesus king kasakitan. Burinang sulungan iting kasakitan. But Peter, he did not want to give it all. Peter wants to preserve the life of Jesus. He was holding back. Peter was holding back. E naburing ating malyaring matsura king ginuna. E naburing Simon Pedro king pamamasa tamo, king ating malyaring matsura king maestro na. Inya pipigilan ne po. Pipigilan Jesus, Simon Pedro. At nung apansinan niyo po, na nung meging pakibat na ning Ginu kang Pedro king ebanghelyo, lumaut kakanako Satanas, dumayo kakanako Satanas, nga nang Jesus kaya, ing pamisip mo king pamisip ning Diyos, nune iti pamisip amanibatan king tao. King malagwang pa mga mano, nga namawaring may nga mano ning Ginu, kang Pedro king kaurasan na itay niyang pipigilan buring dumalan sa kasakitan, iting ginuna, nga namawaring Jesus kaya, kaimot mo naman. Kaimot mo naman. Nga namawari ng Ginu kang Simon Pedro. In short, Jesus is for salvation. Peter was for self-preservation. Jesus is for salvation, while Peter, on the other hand, was for self-preservation. Nganing panauna pa po ng pandemya, ako panwalan ko, a lot of people seem to be losing a lot. Nganing panauna ng pandemya at naking karakal ing kawawalan. Ading aliwang tao, nanong damdaman mo karela, nanong clamor da, nanong sing-sing daring tao, potang damdaman mo la. Kaniting kasagsagana pa ng pandemya, may na, ngara, ala, dimut mo, kaunti lang, nahihirapan. People are losing money.
during this time of pandemic. People are losing jobs, losing health, losing loved ones, losing life. Ako po metong karingapansinan ko, uling aldoldo, mag-check kong FB, king social media, king Facebook ko. At bala mo na mo yata, kabang mag-check ko, balang mag-check ko king Facebook, aldoldo na mo ating kung akakit mamamate king FB. Aldoldo yata, dakal na mamamate. Nga ako, potang ikit ko na yung profile picture na ning friend ko, halimbawa, king Facebook, lulungkot na ako. Adi na naman rugong mete. Nga ako. And almost everything seems to be being loosed. Inyapin po, katakataka. Malawot isipan kay katamo, na ngayon panahoning pandemya at naging kasaguliking tao ing maging may mutya. Ang naging kasaguliking tao ing maging makasarili ya. Ing isipan na pa mo ing sarili na. And some would say that it is justifiable nowadays during this time of pandemic today to be selfish. And today, sadly, a lot of people are. At syuta na po king bare months. Ita mong Pilipino po tang September na, nano yung sasabihan tamo? September na, nano na? Maleldo na. Pasko na. Kay katamong Pilipino po tang September na, wow, masaya na, Pasko na. Lintone Jose Marichan nga daring dakal, dimdamtane inkanta ng Christmas in our hearts. Well, Pasko na. But we are not conscious of it. Why? Because this is our disposition. It is an early invitation for us to celebrate what? Generosity. To be generous. Pero king panahon tamo ngeni, sasabihan da rin dakal, mabayad. Masakit yata yan. Ngara, ang bigat, mahirap. Ngayong pandemic, will you be generous? Sige nga. Nganing pandemya, maging mapamye ka, maging maganaka ka. Sasabihan dapin puring dakal, makaramdam ko karingaliwa, among bala mo po yata, mag 2 years na naman, ing Pasko, makanyan na naman. At siya pa po ing pandemya, at siya pa po ing coronavirus. Kutangko mo, ano naman ngayon kung nandyan pa si coronavirus na kaibigan natin? What will your disposition be? Maging mapamye ka o maging makasakmal ka? Maging maganaka ka o maging makasarili ka, maging maymot ka? Well, given na yan eh. To be generous today, to be generous is not automatic. But, mind you, if you have become too selfish about anything that you have, then it only means that it is of a lesser value. Value po. Ing masantingking pa maging maganaka, ing masantingking pa maging mapamye ka, aliwa naman tang ikit may meto nga taong dininan mo. May kasahop ka, liway ta. Ing masantingking pa maging maganaka, ing masantingking pa maging mapagkalub ka, aliwa mo itang adinan may tao. Nune pasat ikit mo king taong dininan mo, na binyeme ita, ang yang balo mong naabalik kay ita. O ting masanting na ning pa maging maganaka. Ale, ing malagu, masanting king pa maging maganaka, yapin itang binyeme mo king taong meto nga bagay. Okay na. Pero aliwa ita. Ing mas masanting king pa maging mapamye, maganaka ka, yapin itang binyeme kaya, pero balo mo king isip mo't panamdaman mo, itang binye mo abalik keka. Balong isukli keka, balong ibalik keka. Nga napin po ni nga basa ko, nga naning meto nga writer, Amilagwan John Banyan, nga na po, at neking kalagoy ting amano na, at buri kay ngidake kay kayo, nga na po, you have not lived today until you have done something for someone who can never repay you. Wow. You have not lived today until you have done something for someone, until you have done something for someone who can never repay you. Yan po, ita mo yung kutang. Are we willing to be like this in our life? Kapilan ba mo po?
minessage na ako ng kakaluguran kong balikbayan. May nabati niya po king US. Ne po, in-invite na ako nung pwede kay kanong lumwal. I-treat na ako. Mangan, ikang bala, among, nga na, lunch or dinner, nga na po. Pero mas masanting siguro, among, lunch na mo, nga na po. Ban kanita makabayang kwentuhan. Kasi nung dinner, manganta mo, nga na, kay ba't atin lang closing din, ng restaurant, ng bengi, nga na. At least, nung lunch, kwentuhan, kay ba't hanggang malambatan, okay mo, nga mo, nga na po ka na ako. Pinayag ko, kaniting kakaluguran ko. Miglans ke po, King Clark, niting kakaluguran ko. Malagad kami mong mikikit, malagad ya mong miyuli, kaniking Pilipinas. At ne po king karakalin order, niting kakaluguran ko. Sige, pangan. Siyempre, potang dakal ka in order, expect mo na, malmurin yung bayaran mo. So, bayaran niting kakaluguran ko yung bills, making pengan me. After we had our lunch, my friend invited me to have a coffee drive-thru. Ngayon, ka rin coffee shop, at atin mo rin pong drive-thru, ne po. So, inya nga yun nakiking drive-thru, kabang paninayan mi, in order ming kape, niting kakaluguran ko, yun nakiking saken, ba't naking mengan, ne po. Ating kakatok, king kotsina, biklat ne, ingawang. Magpalimos siya, ing tao. At ing kakaluguran ko, kayakit na kaniting taong magpalimos, kinuha ing wallet na, at kinangwayang ikit kong malino karing mata ko, ing binyena at lulang dalan a pesos. 300 pesos, ing binyena ning kakaluguran ko, misdan ko. 300 pesos. Biye mo king magpalimos sa tao. Nagulat ako sa ginawa ng kaibigan ko. Kayang kako sa kanya. O Brads, nga ko, karakol na naman yung binye mong pera. Nga ko, ang yang dinalan mo ruguing binye mo king tao, okay na ito. Nga ko kaya. Pero balo yo po, nga naning kakaluguran ko kanako. Among naman, nanuruguing alagana. Nitang 300 pesos, ketang mal apengan tamo. Nandin. Alaman ito. Itang taong dininan kong 300 pesos samong, manro kumakalub kitang restaurant, apipanganan tamong. Naning ulaganan itang 300 pesos nga na. Ning kakaluguran ko. Alam niyo po sa oras na yon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. May pakarine ko. At ngako namong may miro kaniting kakaluguran ko, dapat pala ikayong migpari. Ngako kaya. Dapat pala ikayong migpari. Ngako po kaya. May kadatatandaan niya po, yung kwento ng Zaccheo. Zacchaeus, a tax collector. Mabandi yung Zaccheo. Nakwal tayo yung Zaccheo. Ingay gana-gana at tsunangan kayo. Alanang panintunan paking biyeno. Pero eya kontento. Ang kaking nga balita ng Zaccheo na darating yung ginu. Nanong gewa na uling malatiya. Yung gewa na menikya king tanaman na si Komoro at ikit na yung ginu. Abat siyawane. At apansin na ng Jesus si Zaccheo. Kuldas kang inimurin, salangi ko king bale mo, nga ng Jesus kaya. Inya nga tune king bale ng Zaccheo, Jesus, nanong sinabi ng Zaccheo king Ginu, nung sakali man pong ating kong may naagrabyado po akong tao, nung sakali man po Ginu ating kong pirait a tao, ibalik ko po kaya makatapata ulit, nga na, aliwa mo ito. Nga na pang Zaccheo king Ginu, kapit na king pibandyan ko, ibiye ko, karing pakakalulo. Nga na po. Ito yung sinabi na. Kapit na king pibandyan ko, king nanuman atin ko, king nanumang kaitinan ko, king o Ginu, ibiye ko po karing mangailangan na tao. At nung sakaling ating ko pong pirait, ating kong grabyadong tao, Ginu, ibiye ko pong makatapat, aulit kaya. Nga na. Zaccheo po, megisan niya, king nanumang kayatinana, king kayang biye. Pero, eyag megisan kapasidad, ban mamye. Zaccheo, megisan niya, king nanumang atin niya, king biye. Pero, eya megisan kapasidad, ban mamye. Zaccheo, akwa ng mipakayap. Bakit? Uling ginawayang, eya tinok ng ginawang mayap for the rest of the life that he had. Nga na po ning ginuking may pasyaga ebanghelyo, ninumang taong sagip king biyena, abating ne iti,
Dapot nino mang taong payalyane ing Biena, alang-alang kanako, at king ebanghelyo, yo ing magkamit, biye alang angga nga na. Whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel will save it. Jesus said, what profit would a man have if he gained the whole world but loses his life? Definitely, Zacchaeus did not lose his life. He did not lose his life. He gained a lot. Apin po, ing panagkat na pawagana, ning mi pasagi ebanghelyo, kay katamo iti ngayon Domingo. Apin, ing panagkat na imbitasyon na ning pamamasa tamo iti, king balang metong kay katamo. Eta po sana maging maymot. Eta po sana maging makasarili. Okay mong isipan mo yung kang sarili. Okay mo na isipan mo yung kapakanan mo. Pero tandanan mo na ating mas mangailangang aliwang tao ban ayabot me ing gamat mo. Always remember that always attempt to be generous. Malatiya man o maragulyan, it doesn't matter for as long as it is constant. Remember, do not preserve, serve. Do not preserve, serve, and save like God. Talagad ka ba? Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang maypayang tutu, lina lang king banwatiyato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banala Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka rin mete, king katlungaldo, sinubli ang mebye, pepeta sa banwa, makaluklok wala ng Diyos, ikpang maypayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mebye, ampon menga mate. Sasalpantayak ko king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pang sa makling santos, king pang matawad rin kasalanan, king pang asubliang mering mete, at king bea lanangga. Amen. aduan tamo, king Ginoo, ing ipaglualo na katamo, at sa upanding sa belang mangailangan kaya. Karing balang kayo duanan, ngayongan pong maniga po, umeka, Ginoo, at iligtas mo kami. Ulitan niya po. Umeka Ginoo, at iligtas mo kami. Umeka at saupan mo ring kulang at etagan king biye. Agpang king karelang kasalpantayanan at ngaming manalangin. Umeka, Ginoo, at iligtas mo kami. Umeka at saupan mo ring alang sapat imalan na asulod at kulang a pamangan. Banapawi ing karelang danop aldoldo at ngaming manalangin. Umeka, Ginoo, at iligtas mo kami. Umeka at saupan mo ring manatiling alang pansin king kasakitan at makapadurot karela at ngaming manalangin. Umeka, Ginoo, at iligtas mo kami. Umeka at saupan mo ring mamusan karing karelang krus ay man makibalo king ika ing tutukyanda at ngaming manalangin. Umeka, Ginoo, at iligtas mo kami. Umeka at saupon mo ring bibibili king panganib karing biye. Ayalang alang-alang keka at king ebanghelyo at ngaming manalangin. Umeka, Ginoo, at iligtas mo kami. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayatuanan. Para king kapasalamatan, daring familia ng Sardas at Luz Medina, familia Camila Naila Canlas, Fred Cabalya, at Pat at Mia Pingol. At para king Aldo ning kebaytanang Rowelyn Anigdaw, para king Especial Intenciones, daring St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, familia Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Rael at June Pamintuan, Dr. Federico Aquino III, familia Espiritu at Velarde, Ralph
at Mia Calma, Pamilya Soberano at Salamat, pamilya ng J. Raimundo, Lay Vorse at Bobby Asuncion, at Ipat at Mai Pingol. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Maylin Soberano, Bensong Ong Senior, Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Jose Marie Chua, Leonida Baston, Pablito Ignacio, Luther Lopez, Domingo Tolentino, Ian Nicole at Noriel Soriano, Nomer Luzong, Sumac Caron, Ferdinand Bautista, Ayona Lacson D, Pio Pingol, Familia Lacson, ating Familia Asuncion at Ocampo. At para king pamanantabi at proteksyon ng Banal Espiritu, king familia ng Ani Razon, at king familia dari Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapainawan daring kapatid tamong meya ngunabye, lalong-lalo na de Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Fernando Santos, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Priscila Matito, Lamberto de la Cruz, May Ramodeta, Magdalena Morales, Gregory Bonggit, Alvin Nacionales, Roel Gamez, Juanita Pingol, Vergel Gintu, Corazon, Wilfredo Maglaki, Perseveranda Abad, Benedicto Pamintuan, Emerencia Nadalay, Ranilo Gantang, Tranquilina Pineda, David Vorse, Ramon Rodriguez, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detangala ng makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ume ka Ginoo at iligtas mo kami. Ngeni po adwan tayong sarinitang kapagmasan. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ring panalangin mi, uling maniwala keke ka. Apatutuanan mi sana, ingkekeng kasalpantayanan, kapamilataning pamibiyebye mi agpangking biye mo. Ngenit manggaman king alang angga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, banang kay katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, sipang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aling ginuiting daon, karinggamat mo, king ikapuri at ikalagayan ng kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala, at nang may bilog ng Santa Iglesia. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ng kay kang balayan, at tanggapan mo rin kay kaming hayin. Manano na sanang yung pamanyamba, ning balang metong ngeni keti, magdalang kaligtasan karing sabla, itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At keka antimurin, iyat na yoring puso yo, makayat na nung king ginong, pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan tagang parati, at numan karino iba Diyos kay ngalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginume. Kapamilatan ing kayang pangabayit, mi bayit king pasibayo, king kayang pamailasa, mi kabuske king kasalanan. Kapamilatan ing pamayubli ng mebye, mi bangon kami king bye alananga, king pamagbalik na king kekang ligaya, lungob kami king kayarian mo banwa. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami kingalang tuknang dang pamamye kapurian keka at gamingang kakanta. Tunay ka panbanaloy, pay, kin panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, manbarake kami, malyari lang katawan, at dayan ng ginuming Yesu Kristo. Bayo yung may daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat ya kaya ka. Pira sune at binyene karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kanan niya. Iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay Badning Apunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang may pasalamat kay ka. At binyaning kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanete. Iti yung kalis ng kanakong daya. Ing daya ng bayo at talanganggang tipan. Hamibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kita may patawaran na rin kasalanan, dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako.
Hing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan mayo ipay kamatayan at pamanyubli ng mepya ning anak mo, daraon miya keka iting tinape ning miye ating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagam mo, kingi kami ngan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong ning banali Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming bebay nawan at manenayang subling miye, ading sablang meyangu na biye, lalong-lalo na, de Norma, Teresita at Emerenciana. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king di alang angga, ban kaya benang Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol ating sablang sando, isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan kambena kaya ipang mayupayang kagum ning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan hanggang. Ganipun, mga anak ng inampun, ng kakatamong mayap at maganak ang Gino, maus tamang inikaya karingamanong tiro na kekatamo.
Igabos mo kami yung ino, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupan ng kang bakalulo, parati king may kabos king kasalanan, at may ligtas king sablang galigaligan, kabang maninaya kami, kambe ning maligayang kapanaligan, king panyatag ng Yeso Kristo, kay kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yeso Kristo, sinabi mo, karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babaliktan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang pangbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kay ka antimurin. Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan po kay kayo. Kapayapan po kay kayo. Ngayon kay katamong mayap at maganak ang Ginoo Yesu Kristo, iyang kordero ng Diyos sa malalakog iyang kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaws king apunan ng kordero. Kino, kay kumatampang tanggap kay ka, dapat ikas miyang amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Ginumanano na sa nang iting Eukaristiyang pigkalum mo kaya kami, ay impluensya no ring tapat mi at pamis. Ang tabayanan na kesa na at tayran tuntun king dalanin kaya kang Espiritu. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Siklod tapo para king Horatio Imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ing kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakalataw. Aduan mi ngenig keka, ing baliktan mo kaming mitmong lugod, at iyatsyat me kay kaming makayulo mong gamat. Ing takot me king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpandayanan me, at palusukan mo ing masabal me king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king bangakalat na. Ipanalangin mila, ring bekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karet ang buko ng tutong makaligtas kaniting sakit, at kawan na iti e makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan daring memalen. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit me, ban mapupos na iting pandemya king bansa me. Ipanalangin mila, ring doktor, narsis, ading sablang lilingap karing bisalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra king pamaglingap karing masakit. E mula paboren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alan hanggang kapainawan, retang mayago na biye. Pagkalam mo kay kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magubra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pagkakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabiyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po adon me king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lalam na buning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na hindu ning Diyos. Hemo sanap isawiling aklis mi kay kaking gagulangan me. Nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatili kay kayo, At keka antimurin. ito kuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Jesus e nagilutan ing kasakitan at pamaylasa ning kayang misyon king biye. Manano na sanang ing Diyos, ipagkalub na kay kayo ing anti kaniting katapatan at sikanan, at bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tutu, ing ipa
ating anak, ating banal Espiritu, Amen. ing Santa Misa, mayarine, umena ko ngeni, king kapayapanat lugod Kristo. Salamat, King Diyos.